Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Kahnyothrep Integrated Territorial Organization Southwest Khasi Hills District. Haka project we are young arajar phone real. Kala Kyntu ginailam jong kamigilai Commercial Truck Owner and Drivers Association. But ka Southeast Khasi Hills Truck Owner and Drivers Association bakini Pynbeit no Jingïakynad. Dak bapoi syaka jinga Swkhtoda jingmod khnang bandup la ban pentlun syakmat yaka kamai kaji klem dapat chilang hapadang gitrai ritrai muluk. Hau kerwa bala pha ashikilat thai kubor Presiden Geseng uba Paul Ternyang ulong bagani gajing Kyntu jong Geseng kalong hadin bala yok pediang gajing ujing nam nakidong nyak kali berkinong bala nakabenta gajing shngan hakayat kayeng jongki Geseng kala pharu yo kerwa shabro atli kinhon bikinya Pynbeit gajing Swkhtoda jingmod hadin maglami Jingïakynad gajing bamibet hakabakit barsalan ya ukuk hoy kumaklay ihi hakini kinet nai kinet tayo kinet singi ki bladap nilai ihi ka kenram kebami nanti gigi kok berkikar di kok station pun menjadi kehaban yang bos Southwest Khasi Hills District. Hoy nak ini Geseng misngap yang ke ba kini driver kinonglan kiwanam hapo jungi Geseng. Kumta hi nak ini Geseng dak basai kalau ba apo kini jalan juga Mctoda Commercial Truck Owner and Driver Association Mctoda bahkan di Southwest Khasi Hills Owner Driver Association kali ke SWKHTODA hoy nak ini Geseng nimdon kata ko ang change yang hari nanti jungi Geseng tapi isngap ya kata kejingman nam jungkini di driver di banyak truk bagi kok station po nongjiri pi nakini Geseng nakini kalomba imkwa kalomba bida turklar dari imkwa kalomba ban balia kalau kini kunta hari pi nakini Geseng ngipi ke jikut dinam jukini driver truck di bakit kok station po nongjiri nakini Geseng masih nyapan pau ba mi imdon mata imdon kata kamusim mansashian lari ya ke Mctoda nani ya ka Southwest shashian ino hari ka khubor nakling Geseng kalau ba nishupat balada long kabala lakini baru atli kingun baru atli kini asosian pada long kabala lakini Pynbeit lari kini kumentan lari ba kipayat atau sinar baru kata kami yang menilai kile akan pun hukum bagi kisah yahab dan pi berkunjung di ban yang sesian belum apa mungkin kembali para dok personal para trainer ngafai bang ke kajing ajing pun tuli Geseng kalau ada bio kabha kalau marka juga halor kini ki arti kengun juga ki asosial ya kata misnyo ba ngafai ke kalau kebabit nanti kini beroat pada kumba ajing Geseng kalau kipayat atau sirar nomor ngafai ba kata bagian tadi lagi dia kini putar nanti apa kabiat kajing biang kamtam yung ngasni ngafai ba kata kabas mudeye dari bagi kata kasyong kemojupi dari berita kau kalau ba nakiling Geseng kalau ba nimkwa ba kani kapuri uran kani kaya yusrut kani kaya tantlay pramani para do personal para try mulu ngafai ba nakiling Geseng nimla pudiang ba nimla khamda pun Untahi kumanshubat yang session kalau ba hoy pada umat sih nakling hapan pau pada pi berorang lagi kenun pada pi long ni pi syur ni pada pimpat ya bet kalau ba kalau ni kau kor kita sarong kilantinya kita di driver kenun lah namar ba pi lara wagi driver imnon kata musim bagi nanti namta kabah kamiat namta kamai gaji jumpa pasnam di isi pakadon kubor ba kali kajing khamba ba kilaban pilpa ya kajing khang ba ubar jala nungwe sisi unan wanrung unan suthit kamai gaji dau nungwe sisi kumtahi nakini Geseng
ikwa isnga wa hak kerwo kalong ba kum mengilaban yang ne kalong ba nimshan siang bengindon yang persya bengindon yang anu daripada negeri ni kuseng ikwa nanta kabian nanta jumlah ni nanta usian nanta driver truck nanta kasyan kabit jumpi nongla namarti kalon ikop kopor pakan warai kopor kajing usam berkajing mansau baju isi kabakam sikai kalong ba kan don kapor ba lada kani ke je aman kapor kani kajing sirut berkani kajing adat barang mengi berado persnam yusi kamara ahi kajing buat bagan sim kam sim jungki 16 ni katanya kakabo juni namen bukasan kalong ba lepas di berot lagi kunun dari pidon kelak kena please semua baik pun nomor dot but lada pi lekundan kali kejingku nam tajuk pi berot pun di niki association Pidon dukan marbam ndai compare la ka bered ka pidi harut surok ni ka bahe kum ki restaurant bat ki wei ni pishat roti shat cake bat ki wei na ka benta ka koi ka khya jong ki pat ba nong bam nong di pat ba pinyo ka jing shania naki pidon kam bandon de ka license ka papaka ka bala itho da ka an kata ka Food Safety and Standards Act arajar henril link ba ka section lai phoi iwe kam de ka ba pinyo e ka license pila ban apply ko online link ba ko website foscus.fssai.gov.in da ka ba pi hap pan upload ru tegi kot kisla badan kam kat kum ka jajing kam jong pi pila ru banyak kendo iki designated officers lani food safety officers ke badan hak office terekam jong u lani ka district medical and health officer habaro ke district ke badan hamigalaya latno tang ha is khasihers pila ban letbet chak office terekam jongki ka commissionerate of food safety ke badan halowa lachumya nakabenta ka kot kakya kinong bam nong di lawan ra shapi daga commissionerate of food safety government of Meghalaya bat bala kershan daga food safety and standards authority of India